Ish, sanibona kusuku nje la ngolesibili okhuluma ofisa okuhle isibongo uGumede sihlangene lapha ohlelo hamba phambili Step Entertainment FM. Guys, anginakho okuningi namhlanje, nginakho nje ukuthi mhla ka17 December ho ahlangane khona ke lapha na rehab enande rehab only 20 rand amajita 10 rand amathekeni 15 rand couple. Eish, kanti ubani vele yena usuke isihostele lapha sihostelo yena uthuli B sihostelo yena lapha emeya semawodi ziyalila siphethe yona ke Ziyawa Entertainment amandla ethu as production amaciko nje amaningi ahlukehlukene Thuli Baby Entertainment kanjalo ukuhlukahlukana kwabo. Eish, so we have to be strong. Alright, so engakho njengamanje lapha ukuthi sengiphetha sengizohamba nje lana koziyami ukuthi asihlanganeni kungayintokozo kakhulu ukuthi phumelele lapha free wifi i-Wi-Fi mahala and stuff kuyadliwa VIP only 50 rand. So guys, love you. Ngifisela ukuhle konke imisebenzi ngithole ngiphumelele empilweni. Danko. So It's too bad I love you.